Reka anongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, habaye mu Rwanda cyangwa se ayo hanze. Muri aka kanya rero nkaba nkuzaniye amakuru menshi cyane y'imyidagaduro kandi agezweho, haba avugwa imbere mu gihugu cyangwa hanze. Agaseke k'amakuru yacu rero y'uyu munsi, reka tugahere kuri iyi nkuru ya Nyambo Jessica wahogoje abasore benshi ndetse intambara yo kwegukana umutima we ikaba igeze aho umwana arira nyina ntuyumve. Bamwe rero baba bavuga bati Nyambo nakomeze akundane na Titi, abandi bati Nyambo rwose aberanye na Dogiteri Nsabi. Urukundo rero rwa Nyambo Jessica ndetse na TITI Brown rwatangiye ubwo amafoto yasohokaga hanze. Akaba rero ari amafoto yagaragazaga uyu Nyambo ari kumwe na TITI Brown bameze rwose nk'abaryohewe n'urukundo. Itangazamakuru rero ryaje kwegera uriya TITI Brown, umubyinnyi umenyerewe hano muri muzika nyarwanda. Itangazamakuru rero ryamubajije niba haba hari urukundo rw'ukuri ruri hagati ye na Nyambo. Uyu mubyinnyi rero yatangarije ibitangazamakuru byinshi ko amafoto yagaragaye ngara ya filime bari gukina ngo ndetse iyo filime ikaba itarajya hanze. TITI Brown rero akaba yanaranze kutangaza amazina y'iyo filime ngo cyane ko yari yakinnye role nyine ari kumwe na Miss Nyambo, ngo amafoto yabo rero yaje kujya hanze abantu bagira ngo barakundana. Naho rero abavuga ko Dogiteri Nsabi yaba akundana n'uyu Miss Nyambo nuko by'umwihariko bahuriye muri filime yo kuri Big Mind Empire, aho Dogiteri Nsabi nyine aba ari umugore wa Nyambo ubona ari n'abantu baberanye. Akaba rero ari abantu bahera bavuga bati rwose Nyambo nakomeze yikundanire na Nsabi no mu buzima busanzwe bazibanire. Byinshi rero ku rukundo rw'uyu Nyambo we ubwe itangazamakuru rimaze kumwegera, we yatangaje ko igihe cyo kugaragariza abanyarwanda muri rusange uwo yihebeye ngo kitaragera. Tukaba rero tukomeje gutegereza byinshi rero ku rukundo rw'uyu Miss Nyambo n'uwo bazarwubakana, ntandi wazabisanga uretse hano kuri Davis Entertainment. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze kuri Sindu Usanyu, aho amakuru arimo kumuvugwaho ngo uyu Sindi Isanyu akaba yameneye ibanga abahanzi ngo ryatuma abanyeganyeza urubyiniro. Uyu muhanzikazi rero Sindi Isanyu uzwiho kuzamura ibyishimo by'abafana yari ku rubyiniro, yatanze inama ku bahanzi zatuma bagera ku rubyiniro abafana bakajya mu bicu, harimo ko rero umuhanzi agomba kwirekura akarekura n'amafaranga afatika mu kugura ibikoresho bya muzika. Uyu Sanyu rero umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cya Uganda yatangaje ko muri iyi minsi ngo abakunzi b'umuziki basigaye bakunda umuziki w'imbona nkubone cyangwa se live performance, bityo ko rero umuhanzi ngo agomba gukoresha imbaraga kugira ngo ahuze n'ibyifuzo by'abafana. Kuba rero abafana basigaye bakunda umuziki w'imbona nkubone ngo nibyo byatumye Sindu ahishurira bagenzi be ibintu bishobora gukora abakunzi babo bagataha baryohewe kandi n'abategura ibitaramo bakabigirira icyizere. Kuri Sindi rero we avuga ko ikintu cya mbere ku muhanzi ari ukwiyemeza akumva ko agomba nyine gukora igitaramo cyiza. Ikindi kandi ngo umuhanzi agomba gusohora amafaranga mu kugura ibikoresho by'umuziki bikoreshwa n'abamufasha, ngo haba bande, ababyinnyi ndetse n'abandi. Sindi rero ko ngo umuhanzi ngo agomba kuba yiteguye kurekura amafaranga. Yitanzeho rero urugero avuga ko mu myaka nk'icumi ishize ngo yasohoye amafaranga agura ibikoresho bikoreshwa na bande ye, ngo noneho ngo kuri ubu yabaye umwizerwa mu gukora ibitaramo bishimishije. Yunzemo ko rero ngo abahanzi bagomba gukora imyitozo kenshi kandi ngo bakigirira n'icyizere, ngo kandi ngo ukizera abakunzi bawe ngo nabo bazakwishimira, ngo banishimire n'ibyo ubakorera. Uyu Sindi rero ashimangira ko guhora mu myitozo cyane ngo ari kumwe n'ibikoresho bye na bande ye nabo bafatanya ngo bituma ku rubyiniro aba ahagaze neza, bigatuma rero nawe ubwe yiyungura ubumenyi butandukanye ndetse kandi ngo bituma ijwi ryawe ngo riba ryiza kurushaho. Ikindi ukaba wazamura icyizere wigirira ngo iyo uri ku rubyiniro, ngo ibi bigaterwa rero no guhora witoza cyane. Reka amakuru yacu tuyakomereze
kuri iyi nkuru ivuga ko Kim Kardashian nawe yiganye Beyonce asensori kwambara ubusa hejuru. Uyu Kim Kardashian rero yagaragaje amafoto ye yambaye ikoti rirerire ryo mu bwoko bwa Balenciaga yambaye ubusa hejuru, ibintu rero bisanzwe bimenyerewe kuri Beyonce sensori umugore wa Kanye West. Uyu Kim Kardashian rero ngo yagaragaye mu myambaro ikunze kwambarwa na Beyonce, aho yambara nyine ubusa hejuru, bitungura abamukurikira ndetse banavuga ko yamwiganye. Uyu Beyonce rero usigaye ukundana n'uwahoze ari umugabo wa Kim Kardashian, Kanye West, akunda kugarukwaho ku bijyanye n'imyambarire ye, aho nyine agaragara kenshi yambaye ubusa. Ku rukuta rwe rwa Instagram rero amafoto ya Kim Kardashian yambaye bidasanzwe akomeje kugarukwaho n'abamukurikira. Uyu munyamideli rero Kim Berry Noel Kardashian uzwi nka Kim Kardashian kuri ubu afite imyaka 44, yavukiye muri Los Angeles muri leta ya California, akaba rero ngafitanye abana 4 na Kanye West. Yatangiye rero kumenyekana mu biganiro yakoreraga kuri televiziyo hamwe n'umuryango we bise Keeping Up with Kardashians. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Drake na Sex Lady bakomeje gutuma benshi bacika ururondogoro nyuma y'uko rero ubucuti bw'umuraperi Drake n'umuraperikazi Sex Lady bwari bwaribajijweho mu minsi yashize. Aba bombi rero bongeye kuzamura ibihuha nyuma yo gukorana igitaramo muri New Orleans. Umubano rero w'umuraperi Drake n'umuraperikazi Sex Lady ukomeje kugarukwaho. Ibyo rero ni nyuma y'uko mu ijoro ryakeye uyu muraperikazi yafashije Drake kunyeganyeza urubyiniro muri New Orleans mu gitaramo cyitabiriwe n'abatari bake. Ni nyuma rero y'uko uyu muraperikazi yaraherutse kubaza abafana be niba hari icyo bitwaye ahaye Drake inshingano zo kumurerera umwana, bigakurura rero amagambo kubera uburyo aba bombi bari bameze mu minsi ntawe uva urihande rw'undi. Nyuma yo kugaragara rero mu gitaramo cya tour ya Drake yise Bihagaze, benshi bongeye kubibazaho byinshi batitaye ko aba bombi banafitanye indirimbo bise Rich Baby Daddy. Reka amakuru yacu tuyakomereze cyangwa se tunayasoreze ku rutonde rw'abaraperikazi 10 bakize cyane ku isi. No rutonde rero rwasohotse rufite update nshya ya 2024. Umuziki rero umaze gukiza benshi, by'umwihariko wagize abaherwe abakora injyana ya hip hop. Benshi rero bafata nk'injyana y'ibirara cyangwa se abayikora ugasanga bafatwa ukundi ikuntu gutandukanye n'abakora izindi njyana, cyane cyane iyo ari n'igitsina gore. Injyana rero ya rap mu muziki yatangiye gutezwa imbere mu myaka y'1970 biturutse ku ba DJ ndetse n'abanyamerika ahanini bakomoka muri Afurika. Yari injyana nshya rero itarimenyerewe, aho wasangaga imibare yayo imaze cyangwa se imiririmbire yayo imeze nk'ikiganiro umuntu ari kwikorera. Iyi njyana rero ntiyabanje gukundwa, ariko mu minsi yagiye ihita iyi njyana yagiye ikundwa cyane. Rero dore abaraperi 10 bakize ku isi muri 2024 bakaba bayobowe na Nicki Minaj. Uyu Nicki Minaj rero akaba atunze cyangwa se afite umutungo ungana na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kabiri hari Cardi B. Uyu muraperikazi rero wamamaye nka Cardi B mu muziki ari mu baraperi bazamutse mu buryo butunguranye cyane ko muri 2018 ubwo yasohoraga album ya mbere yise Invasion of Privacy yahise yamamara. Uyu muraperikazi rero akaba ari ku mwanya wa kabiri na miliyoni 80 z'amadolari. Ku mwanya wa gatatu rero hari Queen Latifah. Uyu Queen Latifah rero we akaba atunze agera kuri miliyoni 70 z'amadolari. Uyu muraperi rero akaba n'umukinnyi wa filime kabuhariwe Dana Owens uzwi cyane rero nka Queen Latifah. Ari mu bubashywe muri Hollywood bitewe n'igihe abimazemo ku myaka ye igera kuri 53. Ku mwanya wa kane hari Miss Elliot. Uyu Miss Elliot rero ni umuraperikazi akaba n'utunganya indirimbo wamamaye ku izina rya Miss Elliot. Ari mu bijyanye muri njyana kera, dore ko yatangiye mu 1991. Ku mwanya wa gatanu hari Lil Kim. Uyu Lil Kim rero akaba afite umutungo wa miliyoni zigera kuri 22 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatandatu hari Sandra Denton. Uyu muraperikazi rero akaba n'umwanditsi w'indirimbo Sandra Jacqueline ufite inkomoko muri Jamaica, ari mu bamaze
igihe mu muziki uyu rero akaba yaramamaye cyane ubwo yabarizwaga mu itsinda rya Salt and Pepper yavuyemo muri 2002 agakomeza ku giti cye. Uyu rero akaba ahagararanye umutungo wa miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa karindwi rero hari Iggy Azalea, uyu muraperikazi rero ukomoka muri Australia yazamuwe n'umuraperi w'icyamamare TI wabonye ubuhanga bwe agahita amusinyisha mu nzu ye ifasha abahanzi ya Grand Hustle muri 2014. Uyu kandi azwi mu ndirimbo nka Work, Black Window na Fancy zaciye ibintu kuri Billboard Chart. Azalea rero atunze miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa munani hari Charlie James, uyu muraperi Charlie James rero wamamaye mu itsinda rya Salt and Pepper yavuyemo akagana mu gukora indirimbo zihimbaza Imana zikoze mu njyana ya rap, abifatanya no kwandikira abandi bahanzi indirimbo. Uyu muhanzi rero akaba atunze miliyoni 14 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 9 rero hari MIA, uyu ukomoka rero mu gihugu cya Sri Lanka wamamaye cyane mu ndirimbo nka Bad Girls. Uyu nawe akaba atunze miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 10 hari Megan Thee Stallion, uyu muraperikazi rero nawe ubarizwa mu nzu ifasha abahanzi ya Rock Nation ya Jay-Z urimo bahagaze neza rero muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Azwiho kuba azi kwandika indirimbo zikarishye no gukora amashusho y'indirimbo yerekana cyane cyane imiterere ye. Kugeza ubu uyu Megan Thee Stallion afite umutungo wa miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Reka amakuru yacu tube tuyahine ahangaha, nkwibutsa ko iyi ari Byose Entertainment ariko bwa mbere dusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho uko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.